Wesizokwenza njengamanje esihlangene ngakho siya egroundini umcimbi ubizwe ukhansela sasibona into akhulumeni tukholoka mase kunyama mzolo ningawe hayi sengikhiphile kodwa ngicela ukuthi sibambisane inhlangano lithi sinduna le ekhamba kwenu ngicela nongani abe nakho ukuhlonipha omunye umuntu asile ukufuna ukudlala angisho ukuthi ungenzeki ngiyangifaka la ngicela inhlangano lithi esikwenzayo sikwenze ngokubambisana sibize ukhansela kukhona afuna ukusithulela khona ngiyacela-ke njengoba sihlangene ngakho ehholo sithi siyakubikela ngicela sibambisane ngidile empela angifisa ukuthi umuntu angesencane ngicela ukuthi sihloniphane sibukelane uyayivukela